Kejelak si pelai kelasaki bagi dan haduk kasangut kibrio kibakla nak daw jong jungpang COVID-19 nalo kikui jungpang bagi don. Kiti kasangut kikentup nyungut na East Coast Hills. Langut na riboy iwe na South Karo, arngut na West Karo, pat iwe na West India. Ki news pa ipu ingut pat ki bebet thamai nes ki kentup kanai ngut na East Karo, laipo na East India, aspa saw na East Kasi, arpa arngut na North Karo, sispa kat saw na riboy, ndu na South Karo, khandai na South West Karo, arpa arngut na South West Kasi, sispa arpa ngut na West Karo, khandai pu ngut na West India, pa khandai pendru ngut na West Kasi Hills. Ki sospa arpa ngut pat ki bakoi nes ki kentup, arpa ngut na East Karo, arngut na East India, sispa sampusa na East Kasi, new na North Karo, nupsan na riboy, laingut na South Karo, ndrungut na South West Karo, lai prangut na South West Kasi, lai phanai ngut na West Karo, san pendrungut na West India, but lai ngut na West Kasi Hills. Kembalong munta ki brio bakhalat hagani jalan nakadaw jong tui kuchang jingpang kila kot shaka syajan ru parngut kat ba ki brang sak sumar bat hi jaka ba pher kilong san hajar news pa san phangut